Assalamu alaikum zuki ajimwini watukufika odomjiao wanu abo joto nondo sikwa leo sha josana rongwe mbabi haruma wakati utsojo kamle Hukaya Bushra Yusuf. Assalamu alaikum zuki wangu ajimwini. Assalamu alaikum watukufika onga mheao wanu bengera hanga msoshindo waona haruma zenyido shanga mumsalimuni hanyonsi pia na ulindia mbabi ntinti wandru njeze mbada kikabanu Ngaridjo handisa Hukaya ngabo joto haku jaye madi. Salamu alaikum ili risane ka le joto libunguza ba kapvatsi namna itosido sokari rongowe raha muzawar. Salamu alaikum kana waheri mde. Assalamu alaikum rahla. Assalamu alaikum ngabo wandu wanjia wansoshido warambua lazima ngabo kao nsuone mazina do manansoshido msalimu nyonzi sha heni mjo mona mjo sana ni msalimu na ulindia wandu wanjie mbabi wakati yori randise. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد كوزي wanama watukufu maislamu wa Comores wajihunda honda ni Comores makatika ondo na tsawa nijitamke inu anu wajundogo nzemwe Comores wa Comorika ongo harme mabehewa ya kizihiro ngari wombe yao wajau wahunde unono warejei harme makazi inshallah anu walio wajau haruma yema behewa ya ki prison ikao rangu walo harmwe maswayo mane hundo walo bonze wajau ikao si hala zedu habanu rombe Mungu ya watowe harmwe zongo izo haraka ondeme shamando chini Wakomorika onga mnidu ngao wakati unu no wajoni dunga baadaban ngamu msalimuni ni mtoseni mwambie na salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi sitsawanchi tamkema katian wakati mziro hadisi kao nu wakati wahazi wakati wa uvumzi haruma hawa ya joto wajawi kao direnge mvu haku bonsijuwan shakarti na wajibu toti ndainu dokenu wakati wa sanjobuha risani erjewa ndijitamke ndemane kao skwalewe inungamina mada ikaonge jofanya na revelation o haruma sheibutale kao shinjia baada mezimine yabaki na voti za nzozire warijuwao muswani faiza ngozin wakati mwinjinja jitamka harmale swala linu haubenu waze fikra za hangu husiana nefaliki ya heze voti kao winji wa hatu siwandikao ngari wanao nezi egozisha mvilo monsijui kao wahitalifiana fikira wandu wenji wanyisiha neveraji nunu neveraji ya domba ikaulindwa lazima ili rijarivenulane rijue ekasi wandu rakaubalambana nzima haukaba nubaka ndongobo haribanikao wakati mwinjisi ujabanuri one sambabi wandikao nga una unafiki harimazeno ngozinu wandikao ngaru wanemba na inu shako atujua izori wani yao wandikao ngaru wanaomba na inu shangabo wakaudunga malingo ya wandu dao zanongo izopia zijo wakati kaole uinu kabati shijo utataya Hukaya kushatata na mtobwa risaru wasuli harumwe veraji ya domba haina wasibuzingu jone habo haribanu haina wafikira nchashi ngazjo oneha shaketi ukayaridaze rikeka rijerabe nulana rambilanaze sibuzi ndemane kawe anuanu njatsaha nsahemada zinji abotuka ya nsina madazinji Hukayatsi katsi pangani jenirongowe uhusiana nezi jiriyo so ni mwema na nyasira zidane za kanti nirongote na husiana na umedi msaidie sha zenongo izopia tizihansi ilinje ndongo emadanzi mabanu de mada husuya nao no wandika ole oyinu ngasi bazima harumwe bana yinu haunusuya haurika bazima watsawu wa wareje dingoni ili waonese fikra zo kapvatsi solution itoti dotsoka wandrende harumaze voti no ili hindini wato yazali ya bili hindini yekazali hazibi wardiwa boka azalika jakansi kisharia yani do reje ibalababo do rejeze kaseti hahibi donc ngabo andikangwa harmwe esprit yo ngabo mimi ndongwao banikao ya fikra hangu ngamono kaketi hena mnayo sha enga nifikirije yenga ni propose hindi
izo dezenongo njozele zabanu oharumwa zemadazane hansibana wohari yabonga jordi senari denonce Hukaya vanu karitso javanu rifanye siasa ritsoka wafumatso shala dhima haina manadamu ikao ngena mpira mziro ya urwao dingoni mwana wa Comores haurengaze ndabu ya zirende sibuzi arengeze sibuzi ya zirende ndabu hawana faida nafsi ya wahe ijua katuokara ndisoonesa zenongo zinu yode maneka oharmwe madaleo ngamina wandru haungamina revelation jouzone sabanu zijodo hujano buwa mishinzi Hukayana mjobu wa Komoru karaha siasa yavotika jandisa shamali zisaza ndisoni kwa wandu wanadamu wandisohulwa proposition zinjiza ndisofanyiwa izono weka unga mjojanzeleze banu Hukaya ngedidio wa Komorika ole winukwatsi haruma siasa shangwa jentereseyo haujezi jiromo nsijuu no wabangwa uharuma siasa shakwatsi na faliki ya uso haudingo rijale wenuri benulaneze kweli Hukaya mal asafi habahati mbi badala yokanga rendo haruma voti ibiduko banurilo banu ngarishinda nao ngarambao ngarelezao wa Komorizo azali ya panga ende arende Komori maudu shari jari juhundukaya ula mpira azali ya upanga yeno wanroha hekao nusu waka wavama kotimangu wa jina waka Hamba ondasi haupanga walindoba hanubani ili waje watsambaze leo yinu kariti na shua itondo ujaribe nulane ebengeheni wandu warengenzi ya hao wende harumaze mbana ebenge kwezi wa Comores rahane janja harumaze mada gamina introduction ndongo mbili na nzoneleze hoji mlifu waho wa Komorika wo hundunga na waboshela marahaba naneze page kao wo partage ze video zangu hamadu ananyasi wa habari za Comores ikao wa otsi wandu ikao Ngaridjo paroshinda rishukurie zenje mekaundo wafanyao hautsongeza wanadamu wenji wadunge wadojua zenongwe kaundo rambozini gamina introduction kao Ngaridjo kansi he namne kao muje exprimeran Hukaya mihanza ze mada za hangu ziloka waja umsomo heni jonjia yarenge benge mbabintinti ya fikra rijo anisa rangwa na zioni hujoandua nzao leo yinu wajue helo mujtama wakansi nena mnanduendao onde mane kao ngamanzoni mweleze Hukaya leo inuni wananyasi kao nusuya hanyu nganywazewa hatu harumazemba nazini nusuya hanyu ngamjini kwa ustaarabu dam kama dhamana rawa kama directeur magenero rawa kama ministre rawa kama harumaze ani zenzia pia za ukanadhamana bonsiju wanadamu wao waonesao kambe sebale kamru handa kansa harumwezi rizila hau havumbuloka haka directeur waka ministre waka president balako ndongo ya tsozi jwa hunduniana na hizo zoti sawanizo haukengo wandu warumensi ya hatuno rumoleo no wajoka hanza waje warume maudu wohone soke kamru Hamba ye directeur hauye ofisier fulani hauye na dwamana fulani valaze longo zahe dunia piangu zimetrize ye Komorika rjajo asulaba tadeo rijoke Komori ngasi harmansi zindwa jine kaole oyinu ngaruonao ze kompetansi za wandu wazingara zensi hizo haukahe ni arenda na yeu sanctionewa heni arenda ndo yeu ni kwa mdai haukahe ndini yala marunda ya towa yohoneha abotsanza njereleza nendo wandu wanuwa titsodore ngowa Komori wefanyaha mabala borilo harumansi kao wenji wafwe matsu wenji wafwe mashishio wenji wabalili wa hatabu za faida ntinti yawe Komorike no parokana ndo ili wa joho nando ndosoni si garele wao na singari mwambiao Hukaya ye dunia ya leo heni onda bahati ya lobonze na zenongo izole wongizo an retari harmensi ya hatu benge ngarono magari manene benge ngarono nyumba zilo na klimu shaula ustaarabu wa bale dunia wa harmensi ya Komori nguodingoni na yo lazima kabatutsu jozelewa haukaketi na ndongo tsotsi dotso mrusabo ntsi harmwe aeroport ya haya mriao ne rangwe piste ya yaterissage ze avion ya dungeze nzia ya wasilo kapitali enge ya jiatsahemi jinze ya haturende ndungwe lwa pia Komori shinwindini ko jwamba mrujo séjour no sikuzima ngwanzo majiano katsu ya hunda ngwanzo ndela pitalamba akayitsi ngwanzo ya behema na likoli hambanga bo grevu yawe izo ndazila nongwe ka uzoka quotidien izongu jodoza après shahotso saharmensi uyo le kafuilo lotsonu kalotso helezensi inu ainu tsindini ebenga bonanzar jerelezo kaya lewo inuka batsimrujoja ya korompimana mkomori haruma voti hau haruma haina ndongo tsoka yonsi ya siasa haruma wakati kao rizambo wakati rala hujokai uandua sawa hao winguni wende hataba hangu atsahau harumaze planeti maudo namna ndo join sheke aruni nisaketi na bango kanti heze taabu mzijuao
zahe klima ikao leo yinu ngamonao kwa wakati wabidi wake joto ngabako baridi, wakati wabidi wake baridi ngabakao joto yaonda zila tahabu zahe pollution na emiri boisi wao no ulanga obari nibo waminyiwa zanongo izo pia zitsungaza lewe dunia wenji ngwato aliliao namna yola wa harmwe arwinu wende wanshi haruma arwinindwa jina yabo izo pia nganzwe mwana mkomori ya laziwa ejabanu ya ishia elewe telefoni ze smartphone za hatu zini zirende hando dunia ya bilia mwanadamu ya donio haukakuti na mbando ngobo mwanadamu utojo fanya batina telefoni nguhangaloze konti zaho ngufanyoze virma zaho hata ngo consulte wa distance ni ma médecin ngorengo bieza avion ngo hulo shahula ngo fanyo kursu kutina mbandongo ngo jobala le gari laho he telefoni ngo liveruye ngo deveruye ngawena tout ce qui empreinte gawenizo harme telefoni le wangu bayo nyumba haho haibua a distance rekanga we hazini nguzimo mwenje wa haho hauniha nguangaliwe maneko shumbaninga obonsi ngo contrôler mwana kabati mbandongo mratso jofanya ha telefoni leo yini heli mbabanu liyo ngo lokalizewa wetawa ngasindo yutsaha zenongo izo pia yabo kabati manadamu mkomori harmakarne hamada yinu wananyasi walo harmaze réseaux sociaux no wananyasi kaole woyinungo harmensi ya Comores gwanzo wari berile ustarabu wa nyumeni harumaka tikawe duna bango atwaliao kaya avion idoji ju sabati na pilote hamanda wasaba lo train wasaba lo metro zendao batino kanga bo conducteur bo hari shazeno ngo pia ngazende siwao a distance lewo inuba pango gari le uhe wanadamu wasa watulwa pisimo majanzani zende sozo nongo zao pia hata holiba mbahindu pia ngizo almale janza ikenga la hakikanga ko harma karne hamanda hiyo na ustaarabu hamanda hiyo ikenga wanadamu wanzo wa jebanu warengoana wa Komori wawarejeze lingoni hawana fikra rijuwao kaze manipulation zao za he service de renseignement Komori izonongo kauzika aux années 80 donc ils ont dit zoaba wanzo warumie de makalma ya udofanya ze diversion ya udojide heli wanzao no jifunga heli wanzao no jifungo heli wanzao bahari habari jandungwa juani ka credibility nono wa Komori na mbwema tsoma hususu ndo wanazi jana mandasi hakuwa zazatu na baba hatu izinongo za sazawabira shabane joka usikitisha hakunda siwana zijana haukasindera jaharma siekle kao timambanu kaze smartphone za hatu kaziti na ndongozi tsofanya lewo inuwa na adamu wasa watilwa pisi mwa majanzani ikendo maisha hao walibehe telefoni idimrati jobala mkoba mrati jonda mrambo he telefoni hambo he carte bleue hafanya jau zenongo izo pia talegara bakutina besoin à la clé gotojo komale gari zenongo pia ngazendao izo ti science fiction izo nongo za sazi lo réel walo wandu wazinyeshio yabu kena ukiridi jahar makarne hamada hiyo runde wandundasi wazewa hatu wajuzina jana bomana mkomori shababi wonda bahati wa jahar mansinku hamade ula jamada yinu ikewo starabu wopianga ubirao dokubaliwana makalma wa wandikawo lewo yinu ngwa johurumia hafaida za hao shaula utajiri wa ilmu wa hao nguo limitenga mziju wao ebenge yabo kwezi katswa Silvano Hamada sanzanja ni mwelezeni rahane janji ya harmwe masuala nanzo yabe nwebana ya heze voti zanzo zirewa rilo deshire banu walo wambongo adunga au wende wadora mboka Ritsi henda mamjo j'exprime pourquoi na mbanso anzarende mrudinsa hene solution e katsamba kartswenda ngarifanyao amjozamba bana sikanzani mwelezeni handa Hukaya banu wa Komori nganzo ndo atsi hafilihe haku handongo za voti Comores Hukaya mandeheli na kanazamba handani banurdo Canada ya hada yori jarele zwe mana waka ujada rudiro neso ane valeur ya henda rudiri jwa yendo be ukofanya ada lewozano ngo izopi yangizo alamveri uo mfano njoka ujanua arumaze voti mjuo ka separei Hukaya basainu sizamba banu kango tsonda hundu mrika wumbabahe na mjombahe na mbayahe ngwa wana mji hasare ngwa lola ada pourquoi pour quel intérêt valeur ngionda ye fasiri yaba la hindi ye yabida fanya doboda honira ngungeba jawabidi wa jawararu zanongo yizo ye kazi wa suli daraja hamalizo yaboyo kaila valeur ya hengada ilawa ebe ça doit être le cas na mangaleza nongo za voti ye voti shinindi ye mruko voto awindo ye mru voti zabari ye voto hasibabu hindi zanongo izole wo kaziti harmonisi hatu ndemane kao ganzo wanadamu wakensi wakemapoze wanduati shindane handongo kao handani valeur ya hazo zilawa show washashi wajwele wema na ya voti
wajokane conviction kabanu voti mru voti hafai ngabo akavoti hafai da zabavu ngabo akavoti hafai da zamiji sizamba banu andufanya hata ekipu wojwa henda hata waone kandida singarjo huvoti babanu jau mjiwo henda banunga sina probleme mbabuza potongizo bala rangu ya watalo karja tunamba mwenje bavulo henda hapare haukaya hindi haukawele okaya holuheni ya habala yeujitsa shaze faideza hahe wailoka abana tsondara tsaheza bavu donc rangu bota sata leo kabati mri ya paro voti hasibabu fikra za mrikao hakika gena fikira za ukangu joja fanye reform yaangaliyewo unono yaangaliyewo msomo yaangalie mahakama aniangalezi la bazika o yonde security heni mtu shara ngubo tasata leo mruya kahenda tsa himram voti yabangondo ya mtsai hafaida kojo ambale wo inuensira wasuli haruma tabu za usikinikao mwanadamu nafahamingwa johula hajuna nsohole no wavoti mtu bavu ngali johulwa hasibabu konteneri ya nsohole hauwa ni kwa konteneri ya sima no wavoti mtu yabozi la fikra za mwana ukangu fikiri yobavu haungu fikiri yonsi hamendeleyo hamsomo haulilahe nusiku ambwana ngwa viole wao haukale o wana henu sikungara mboka kwa tusoma haukale ngari ndo mahakama rambari dungwa mbiyo karjani kwe haki zanongo izora hakabati mkomori wa wandru wa shash wandru wadona fikra hamadizo ndemane kaole wa inutena ngamjomeleza Hukaya yabole womru atishangaye kamruhe shara isi harumaezi yabo hamangujiribo 34 milero ye kamruhe shara isa harumaezi yabo hadungana ne kundi shahahe waja warenge zila ramonde za société d'etat wazende samrama pourquoi parce que rango sabo bavu rango sabo ana wansi makuba lukanga mdomo voti kandida fulani no ili yamnikeni madini fulani hauyarange kontra yo mtinani pare hauyamnikeni sima na materiali mwahemsiri rangunge mumdunge yabona mjoka wala kamjadunga fikira wala mbadili wa uhuri ya wahani mbadili wa watwani ya wahani mbadili ya mesha ya hanyu hasibabu mbahiru yawe mdoleka sahaja mumonongu rekupere la mali ikaondo ya mhulani jana hauyampata ni hafikira yabuwatike mdubanu joshemeza tanko mwana mkomori kajashinda ya yelewa Hukaya banu tina ujofanya voti hasibabu mbahindu tina ujofanya voti hasibabu visa tina ujofanya voti hasibabu ka homjini garanzori wa helekoli na yo wajibu ya mrulo na dhwama na ya iwahe shangar jonda rahamberi wa shele koli ngeri mvoti valaze malizila pia ye manadamu ole wasuiba lange hamaba la fanya kontra na hena mrujo mrejeino mijini hana hajaham propozana mnike ni mapesa no mvoti hau hajaham mbanu kangu jomtinane pare yinu no mvoti haungu joja na brisi homjini hulaido balo wanazioni no mvoti haina mrujo fanya ndongo za echangize haliyo na mwelewo Hukaya ulati mru ya jabala ya JRS voti ya vote wa hazila fikra za mbao mabangweni ze fikra zilando shambo ya mwambiaoni shezo ajofanya dezindo ajina Hukabala nge hama mpatani wala ngio hamari kaufanya exchange harengeze malizahi nenu mbandu ya kaniyo hamnikani vanu nyinyi nge bidom jemu mnikezila bulletin za hanu shaye heyabala la dhima hungo ndo ya rekupere zila malika au ndo ya mfinanseni ya mnikane ni bandongo makahanza ya wale wainunga nzwema na mkomori surtout shababi ya shindele ukange bidoba hanu yabo riwasuli daraja Hukaya riwone mlezi ujojale wa umaudu ujoka na fikra za hone sosi kini wahahe ya mbeze kwelu kabanuti jabanu hafikira Tanzani voto hafikira shanja jabanu nirenge mali nike wandu wanivoti Hukaya bongi wa mari hulu rihuzu ula ungwa na wahatu na hiyo yondongo nziro manadamu mungwana honda ya huziwa hasiba umbahindu hauya hule mru hambahindu yondongo ikao harumansi na voti engeri ka harumansi za kisharia ikobido anadamu wawejuru adorenga wefungwa rekandida reyahulwa hizo izonongo ikao ibidi wakati zije haukabo huuzo ungwana huuzula fikira huuzo watwania huuzo mendeleo ya hiyonsi hasiba ufaida zao ikao ilo juna lansolo joni kwa ule votation do mshanani lilau yoli kodi wajo washiwa no andwa hele bavu wajo washiwa no andwa lone commun ya hele bavu wajo washiwa no andwa rengai nsauka mengoni mweze programu siko kaharma repare rele koli rahaina mbalongo tsoka yonsi ya dunganzia za mendeleo iyo wajibuke harma programu ya mri ya rengansi ebenge kale umkansu kwa andwa ngwa jomre jonomi jini wajo mfanya noa na exchange wao wampanye nize geste hizo halafu maudu wa heya bongo arengoze mali mwarimu ambabala ngari rirengwa rihulu arini kwa mapesa rijale okarsolwezi jirio mwana mkomori lona tendelewe ngeanje harumandongo amadazini yabo Tanzania ni mweleze hindi
abahanga mjo harumwe madea mwanda ukema na kuandisa hizo nga mjo kojaneleze wandru vanuriza mbao wani kwa mapesa ni makandida wanzo enda armaze zinu na warengwa wenda olazo wa loteli izono gwe kaorizi puwa rizidungu harumajani buzinji ili uwakomori wa shinde wa Hukaya zinda zilaraka umwambiani matsuka helewa ukayalewe nuka batsi mndu fikiro ndongo zansi sheni mdungu jihubiyo shanga maliso harumaze habari za usana zevotiri wano janibu banu za wandu walo harumwe opposition rangumba muda nga mjolengo mfano wa mruja gouverneur mwenyibaraka sexuali hajibenwa banu hambangu dungo azalinge na mashortu ya hae renda atari wono hambenzi ya onao katsona nziye tsotsi voti katsona nziye tsotsi mahadisi hende hata habe handu seni riwono wananyasi wahe front commun wakafanya tourne banu harumwe ngazija no harma wi amjamba ngazija haswatan wenjia harma miji weleza Hukaya kabanoka voti 2024 izo Ngaridjo nga sinamo Kabula wakauzifanya Ngaridjo Hufa rijerike Mwechelezize mngware hanamona ngujore hata hale sito jodo Mwechelezizana shanga manzo mshinde mwelewe Hukaya yetaratibu ikao mimi nga mimengoni moandikao ngwa jouru miao ndo adingoni wa Yusufu Muhammad bana noritsende haruma voti 2024 rende rirenge wa ungwana wa hatu na ilmu nchashira mbanga siniyo rinikamruha hariono majulungwe hajo kansa Ritsi shea harmandongwe kaungu juezo arendao ikahamabala kartu juezo ranzao shanga mjojeleze manana boizo emanana boizo zabari emanana nzona beizo ndo kaya wananyasi mwamba ukanga manzo mwende harumwaze voti ngasina masuala rimuzisawoni shati bahiwa jao ngasina na mrongora nzori mwambieni jumwe masuala yayo mwelewe za akli zibuhe haukatina ukubani mine mabani hangu ruloba anu mal asafi ngaboni skiti hawa Hukaya ngwamba wokenzi ya dokando ndaru mavoti shangasi na ndongora nzori jereleze Hukaya mzungu wako orongo wa Hukaya ya istuari yonde kaurisomesa yani kakujanga leho walaya izo za ubirilia na bolio na bonzo wende abonga hamamrika umfuma tsona tawabange na mbuda ngutsoka za wono yatijosangamani hawajoremana na mndu hawajotereswani gari ngeza barindi misimyezi mgu yariba matso yariba mashishiyo yariba na ankli mbabiri fikiri ikao wanutsi wazungu wanutsi American wanutsi Angereza wanutsi wandu walo haibuni wasiha shawanu wananyasi rabalambwana rilona mahamitsanu preske do wajale wanzo warengezila jana wakauzono kazonjeu leongwa zirengonzidu warengezila wakono kazonzidu wanzo wazirende njeu yabo mana mkomori hamandani mahususi nde generation amande ya hangu rijuwa wabahanuraka harumaze bwana zinatara wasilu ngami haruma maskiti fumanatika hamba mdungu jo ufanya are ya hime ya fikiri ya joze nongo Mzimbaza mboleo nizo razida mboleo nizo kiki mboleo nizo haina mria hatamanu kango ndo harumaze votizini ambao yankli ya hembe charity twenda aveuglema comme ça na proposition ka Ngaridjo Hukaya izo ngizo perdu d'avance gamjelezo lezo kara ndisemba na inu hasibabu voti vanu yemba na yinu ya daula hakinu inu ija hasibabu voti zarela 2020 zarela 2019 raboha ikao mimi nga maborangu 2016 ze voti zaza lizila kazjaka haki ikabo ndenda mwabuhe kweli wangwende wake nsatsansa uwe womheyo wa azali 2016 balaze nongoza ndisara ngubala shada bwe kaum komori yetso jo habalwe matso hamba ndongo ntinti shani mdu na doka nsaba ifanya analize ze voti za vila 2016 zila ti voti za parobira mbaba hanu komori Hukaya handa aniwa handongo kaum mdu jeleza ezinu zijaje mdu ya ja 3e position yekamba haja 2e position shaitso amba ha chute directe haja 1e position ha unruza election monsi yezi jaje ndongo ka Ngaridjo wawe heli voti zikaore la Comores lewondo handani 2016 wakonda bafanya 3e turu yara shiware halila yabo mdungu jamba bafanya are entre Muhammad Ali munyibaraka na nazali ikao fahami hato labo hari yabo na ende akayanjia ili hindini iliye mroya shinde ya brige ende hata munyibaraka ajitsunzuse yadunga Muhammad Ali yemzenge na mvu jau rijuwao kayenge azali kweli handi havote wa kelke swandu akawamvoti par conviction au jau zenongo ya jaturno zinule o
kamemu hajokange na nusu ya hema wandru wa Komori wa mwimilia harime masakri na wafanyao haukaizo conviction wa wandru wadunga mdu wafikiri shaiheli mjuwao kaya hateserse leo kejajo shinda ihensi gouverneur haudepite wabavu ikema nadamu wa hacho shinda habanda za wandru macho haka wararu harumaze elections za 2016 haja wa mandwa hundunge president kabvatsi mru ya juzisa masakri ya fanyishia ya heze biro zaka ufutwa nzuani ilangu warejeze turu ya raru no ile manadamu yendea niko yezi wanu 2019 zilasko ja apre abonde manu nazone lezo anama banuka naribuhema tsorelewe mipirere wao no waze wa hatuwan ye mipirere wao no ndo siasa wa Komoro nimwambie Hukaya amanzoni muzise ni masuala ni wanaama ikao leo inunga mwambao Hukaya karitsi na shuaye kati dotsokarende harumaze voti nimwambie Hukanga sina shuaye tsoti dotsokarende harumaze voti akanga bwaruzisa Hukaya ye utsanza mda harumaze voti na onese fikira ngamjoeleza bana shamjote ndeni mwambie Hukanga ni tori haukaba nusise dabla hakinu ni just babu voti rahibi wazo 2019 occasion dizora mbo sisi wenji he masakri afanyishiha ze voti hizo ye heli za afanyishiha zila valando bahano wa Komori wabili wakensi watu alile mwanadamu ile swala la hahe nizo yarirenda nizo yatsuzi yarangu yabo sha agenda afanya referendumu ikawa ileke johense mishinzi ya haukaula ndo mshinzo wa mando ratu shindo uzia haukarele Hukaya yeye utsindo uro wae cheshangendena ele mama huu wabo juu doara wa mpira ula izongali zijua tale kazali wimdu kao mpira hekatutsa buha eche de balahea na frikile o emane mfaransa lo surprise harumaze nongozinu dabo ya kaka tujo wangu kao doara wa mpira leo shemi pira minji ya Afrika ndi atoka uresa yeni kawanza we kupu yambao yukakutsira ngale ongo jorenga maudu yonde hedi razeziwa ikamwishi yanti ikawe mara iswai warende hadwe maprefe wa he Faransa wafanywe ambassade Faransa kontrandu yondongo nziro yondongo abidi mjelezo kabwata haba ula ungwana ramba unungwa na isahani shabamba ritsojo ashilobo hari yabo Tanzania mwelezenu kenji Tanzania mwelezenu Hukaya siwandura ravoti 2019 ikao nusua hatu rikaramba na rende wakati huwa atari deshirea na rana rende harumazila election shomwe donga bwa kamba ka na rifanye kandida unique kandida huo rijokanga sina mzima wa ili yekawende azalingurwe nao heni hale kwa Komoro wenji kwa odingoni mwandu wao Ngaridjo shinda rijue ubahanuza nongo zabira ngabora riramba na ribuliyere lebeka rende deuxième touru yejwende na zali wandu piangwa jomtishilia ya wazali katina bobira na ilonde le swala na komelezani 2019 Hukaya zila zabira 2016 za zali ya 4e position mwenye baraka henda mila Muhammad Ali swali watu shinda zali baleto kobidi mriele ukaho juma bale zijao kamno shida mzimetrize ya baba na rengeza 2019 zijazi jire hali mmono heli zonongoza fanyishi de jeshi litolo armaze kazerni wanji armaze biro msajaja ufanyiwa atange mkinoka ya zila Hukaya zevotizi tsambazi wa armaze biro balanga bo complicité ya zali ne zonongozila zinji ziliso mu harma 2019 ya wandu kansi watu alia manadamu oyi zemvu 2019 rara votisi nao na mtsorambi ya rangontsura ndisa zembana za 2019 sinzimeka weji declare nku ya dunia ya rimilia harmale swala linu rawana nazari raheza gouvernement mbili boju zilo an exil rafanya apeli zitoncha ashibalo hata wana waka Senegal rakana wandu Komori Wakaya abo mzaze mwenzerumbi shababi mkombozi wa daula haki ye sente yenda taija francome watso namna ya taratibu yo haula nori wanene mroi maandamano ya tuparo shindo fanya moroni harumamda wa mahamitsan sharasere wa buhatu otsinda sirula ya shando bonsi juu waloma go amana wambo wondo wateza o harumwe mabavu wambo ngwao na ajia kapvatsi mru harumaze fonction za he daula ya Komori ya tsuka harumwe opposition kasina president au kasambiola nge harumwe opposition gasina vice president ko handa liswali nge harumwe opposition gasina ambassadeur hata gasina ko États-Unis gasina ma gouverneur walo harumwe bana inu gasina wandu ma ex ministre ngabwandu kama directeur généraux karitsi na wandu senade mababako wajua oba hanu zambi wao no bahanu zitsinzi wao harumaje ishika ongo 3000
3000 harimo ensemble ahema sawa maravu walo wandu yabo wakobirula ne majeshi yao walo wandu yabo wakafanya hazione makoloneli walo yabo leo walo wandu yabo wakahendesa kazemba wazahema jeshi rangwe gendarmerie rangwe police nationale rangwe ya henda pia bwatsoba hanu bwatsomru ya maîtrise ujuone jungula hizo nongozi harimo majeshi zuhizira harimo wandu ritimizo 1 million yamba rangwe ntsu yata leo karija paro fanya mbata tentative shaike wandu azade do wandu lido na beshele ya loka wandi samanda manobo volovolo wajabo place de l'indépendance warengwa wafungwa nusuwe data wakodo pointe waondo wandu we hansi souvenir haruma zemba na raziwa na mahamine mitsano hamru mzimeka o rambakatsu anzo abonsi juu rambakatsi na wandu wa manzo bonze na henusi kungondo na sonzini ya rongowa kabaja paro buhamana mkomori yatso tante haruma na sonzini ya bangondo ya mbloke iwa uyambe ndongo ikawo tso ihendaka hakaukazwa mdai hizo yafanya pia leo ino hanomewa nge president wa Union Africaine okela nomewa nge namritoalilie ritsambilane ndrabo henudo nankli na fikiri bama mjoto yangu banaba mrambie taratibu mwaitoalia yoka hakika Mwenyezi Mungu leo ino janaka na mabiho maili karija shindo ngu atapiho zimu lewa jange na mabiho mane ikaringa mjoka ushinda Mungu epiho hata ikengu sobonzi kana usiha haukabe mabiho yenjeza yabo nganzori toale strategy ndwaji yoya handana nzoni mwenezeni ritsambilane ndrabo rikaufanya bwana banu zembana za hatu zitsoba kukande utsokarongowe shaka batsi mdulo na beshele yala ndrongo bahataze ndrongo wananyasi nusu wakaupiejewa weparwa nzuani weparwa mali ngarjo shidarfanya maandamano na mdere mbendu fulani si wanrenda tabunjilio ikanga banzo bafanya hebunjilio moroni lohenda atalizili hani hasibabu 100,000 francs yabo dobana jabanule orjerambilaneze kweji wanama waelewe ritsikubaliru ndo amalabano wandu wanu rijue ezi jaje jana ni wandu waheze apeliri lobana hata ngamjosibutina boka ngamjua okaya hata lebunjilo la hefron kome wakolifanya juzi moroni lilalitsangi wane diaspora ndeka batsi mrubanulo namba hankli harumo wana amaru wanemba na yinu yashinda elewo kaya ekosyon yamru Mzimba wendo kandida ngyo 5 million yashinda joka kabatsi mri aparobalo campagne za premier tour rahe jatoa 100 million wondo ushashi wa mapesa warumi yao harumaze kampani zila dobe manama waheda ula hakulo Faransa banu yajua weheli rasimbuha mjua oka ya ze sharpu zila rezuza ze sharpu zila neze badge neze kasketi ya mapesa ala kauseda ndwalo komori no wambari watsofanya mbama damano yatsuparo fanyishiha gohanza bafanya wabunjilo komori la mobilisation na tournée yabo mpaka batolo mapesa neze apela tanusu ya hao ngamjuo parti politiki banu za makandida leo balaondao wotsanga hunwa beha ngema pese makandida leo wajoka ujitarumu yatsojoko kansini mwa 100 million za shikomori wende wafanye dongo za kampani haruma wakati kao juzi jana leo ribabu haramba na mtsanganyihe mjimobilize baheni mraweto wa 10 million hawatu wa 30 million ngajobe mabavu mruoka na ubisa heni mru ya waka Hamba katsina gamziju wao wenji wa hangu sina umidentifia ni bana wenji wa hanyurika uzamba bana wenji wa hanyurika wapara wenji wa hanyurika Hamba rika urenda rika utsanga rebe wa Geneve refanywa jao hezelongozini abanu sisi mashababi wa leo ngaritsingojo jarengwani wandu rijwawe mahahao leo yinu ikawa nwandu ikaongo halma fin de carrière nusu ritsoro horwaja watsina mba fikra haina wakati wandu wa opposition wakarongo wakahamba Hukaya vane maranya ndo abidi wajuhe vanu sise za tungalifanyao shakar na ujo wana bwana watsina ranya basitsi kaudo wajibu ne wambi Hukaya komori kabana ranya rahawele wa mbana wana watsino kaha siso apare ni mfanya siasa yena mje moneze votizo zandisa yehele mijijo jusiwa yehele mabango yatu ya jojaza yehele wandu wajodo zungula harumema siwa haruma avion hama wandu watsingo ulabo mranu saho ndani yo wandu wakati wotso wahunda wasonziani yekaba na sababu ufikiru kahe ngo wakati wavoti ni wananyasi raka opposition jana raka umambanukana mjusema bavu matsuko ya jusa jele we mabango ya joka ujazahi wandu wala wao yo wandu wala wajuhaje yengo ajoka roho malahonije izo pia dazila strategy za hemdwa siasa kaungu jozo ya kufanya rahan subenu wandu siasa maadui wajari haban leo
shanga msoteleni mweleze ninyi wanaama ili ze memwari zatu zibuhemwele Hukaya ebala karijawa mbiyo kana msonziani ye wasihi wamba kwatu si habe maranya kwatu ishia yena mwine baze votiza lissiwa maranya wala wamba kwatu weshilia waoda wajo kuwabala wao wawajazar mwe magari wadozungula nema siwa yesa yoala ngwalonda huu ye magari yao yoka ende hamaji nata yoka yatsi foya hula shayo henda hamafura ejoka uyatando wobulwa biro za voti zilotula majunatsole na irewo na ngongoni skema shababa owe lissiwa wotola mapake na makajo ya vinyo adoni kwa nduna msiwo hino anovura wodotola mapesa yeni kwa ndumi jini owandu wao mapesa yo wakati yonga adonda huu eje jana hatarali zuhishiri ni zaka ubloke bunjilioli tifanye Komori ye opposition ya hatuilo Komori wakaushemeza karitina nzuani karitina mwali karitina wandu wakahunuere mazisabu norenda jehata no ilo wandu wao watsambwa walala yambale wo ino wanadamu wao amtswambe caution wiyo 5 million ngwa iparangwa aloni odahu yabo zole zonongo za madona kanzani mwambie nukari trendo amalaba wanadamu wanu wakaujozo wafanyao ngwajwa wezo wafanyao ngwajoho wanzo wende shaye tangabu dasi mashababi ritsoshindwe leo kabalo wandu wala warinwa yejana ngwanzo warinwa yeleo ezakadwa bili ngamanzo nuzise bana ye garanti ya hanyo kamendanga mjoko shinda zalinda hii abahanga miyapo Hukaya borono maka wandu mengo mahenda makandida matu shindo shinda zali majale wazali ya rume strateji nku ya hahe ya mtsambazani nyonsi pia mjosibutini na viribani mambienuka Ngaridjo kana moroneze voti hizo shanga ni mambo ni ndongo mbilizi joka ujika harumaze election zini yendongo ya handani yemrujo wana nazali deuxième position uwede mru azali ya Mbeya ya anida wanu makandida mafantomu wa azali wao gamu mlabioni uwede mru azali ya Jombeha deuxième tour ya shindane naye mru wa azali ya Mbeha wae da wanu wa azali wajideklari wandu wa jolo deuxième tour wana azali msujo anda mwibi ezazoze votinga joja namna hiyo yekaza lingwendo katsube hamru wahe tena haukamono hizo Putin yafanya Putin ngamona ukola karaisi haja waka ministri wa hidu Mbeha raisi yenda legitima ya rejei karichu jozo azala pangao shanga tsingoma bianuka yekaza lihende yemrujoro wabili yena hai bahinga mumlabioni wa mrohahe wode jonda deuxième tour yakalo wabili gamanzoni mwambianuka benge mwende nyonsi pia shahe taratibu masama ibali ya wanyu wa opposition azalinge na taratibu zoshinda mshindeni bila benga mbaka jeba mbavionga mjomdevoale aniba azali ze votizini ngujoshinda mshindeni bila benge mbaka jeba Hukaya hazenku hasahe fanya yode mana nzoni bwana amezitwa welewe Hukaya hindi azali hamdivizeni azali hamwanisa nini rondondro lewe inuka mtsushindo ka wandu wa iliwahe opposition mashindani fikira makabazim ye dalilu ndazinu mlobi yazifanya leo mbrazida haja harmendu Mariamu iso hevuzia hajitoa harmo mtsanza no ili ende ya dunge shedhi Haka handongo endi dezereservu zaha wapangwa rangu hali wanu azaliwa imrulo nabu kusomo ngenaze etapu ikao ndo ya brigeyo premiere etapu afanya jau deuxième etapu nani watsambaza troisième etapu haya abaha naribenue heni wasa pangwa naje naritsambazo mshili enga mjoka henda ukori jwambanga mwendo harumwa voti lewe inuike mathala ningani wadzima mwinyinge vanu dena mrufulani na mrufulani yejo hashindo abo washimie wake wadzima wende izo tinde zijo ujiri haukamsa mduzula na pia kamtwanza mkensi wadzima mabezi dzima shanga ni makomplisa ni mnungu tswambo lande wendo lande ondoe hamba lande ondoe renda nyonsi pia zilazali yafanya ya reyusi izo ndizo mwafanya mwishuweyo haukazali hashindi hatsambaza ze parti politiki ya kakomori ya bopira ngena msedion kodeni ngena fulano kodeni haina mruonsi pia joka hata pala kima na mkomori hesia sahahe azali hashindi hende hata hafanya vice presidentiel hatsangani wandu ala pia wagardi nini wakati yotsangani hadu wakati majamaji tsambaza halafunga mando mwende makandida menji ikawo deja kamtsushiliza na fikira kamtsinko nzima na bonga mabonga ni opposition she position yoketsa mali ya Faransa hauka Faransa wahana modordro ya Hukaya quelque soit za divergence d'idées zahatu shenu wakati Marine Le Pen ya joha bangwanzo ya rengensi inu ngasi tayari zilambana zatu pia ziziye no ritsanganya bazini ba hiyo yonde contraire ya hanu
haukarizi wono wakati wazali kapvatsi wandru wajo henda yabo washindwa alijwa uko wenjwa wandru wazali na mtsonambie kale oyinu kiki hamba ngwenu munyi baraka hamba ngwenu yekaki kingu jona munyi baraka ngondo doze mturwa mnika umunya one kiki ngwendo ya mniki haruma kiki rijoka dejange azali lora mba munyi nge azali na ramba wandru ili wazali shangamu mnadhirioni heli wapangwa zosilongo ajopalo zifani Mzimba kana henda yabo wende mrwa jina mzimbende doze mturu ya mnike kati mru wazali wasa wapangwa yabo wala wandu wa opposition mwafikirio waongwa washashi na otu wandika watangaru waonao haukeka rivumbwa Mzimba wazali ekarivumbwa akiki mamba wazali ekarivumbwa mwinyi mamba wazali waondo wandu wambe seri joka udoano kangona ngafia zoshinda wakorompie mwana mkomori holiho ramba zinu voti zamba hindu shati voti za fikira yambaende doze mturu ya nazali sho wandu ajina oka mna wadunga hafikira benge wandu bahi maranja yabo wandu wawajo kahende doze mturu yaweka wandu ikao msamhansu kao azali yabo ngamfikiru kabwaza lingu joke ndende mrahe kengu shindwa yabwaza inde ushindo yoketsi na hunu halahunu haukayo wandu aopia ngo haruma jamvizima na ngo one mruwende sonsi pia zenongo izori zamba tizirejei turdi zirejei timambianuka strategia hanyoka mjoko shida mshinda azali na zinunda zila zabira 2019 karitu joza nongo zalunga bada bala mfanya seente mzimbaja henzahe henda baki hata henda fanya zazi zahe hapangeme shahe habi hapusiwa yardiaje yaje yaksambaze ya mramene no wenji gamanzo mraja nambi strategia loni ajoko shinda zali parce que rende haruma bana rika wenji rishindwa kimvuri bo hazemvu rifanya tamundu diaspora tsidani mlonda liba hate diaspora rika banu yondo wakati waka diaspora kana mvu vano abaha zembingo pia zivunzi haruma opposition yonde kweli yeboro nora kana mvu wakati rakana maji ya kazungoni yatsu huma bwaka wanada mwaka uka hunwe rongoa bwaka wandu abili wake komori warongowe ratu shindo ambandongo abaha ndo manzeke ngamjoka ushida mfanya dongo haruma voti biaru ngamwendao mwende mwa legitimeze vota ukaka mnojo ambakazi jaresheha kelke sweli joresheha zoto jeheli za haja yo haumdu na jana bie ye strategie ya panga communauté internationale indini union africaine nda hivi diaspora nda hivi ya joka walidaje wa manile maude kaza la renge manaza linge na zemaji azalinge na lejeishi azalinge na zenongo pia yabo libakisha ndongo nzima orisove le peuple ye peuple yondo sila hanzima yaho wa Comores yabo nyinyi bo makaba ba ndo armaze resolution ba nsanzando kamne abahabo majamdona zemalizo mtoa ukosio kako linga maboko eti kabla rahane janda armero resolution mabonongo banga mwambieni Hukaya hasursi kao mimi personnellement nga mwano bio ya ujua banza barindi ni shayo mjouje ya hemana nyasira zida ngamina mada special njoko mrejenje ni mdongozi shanga mwabo banu mjuo Hukaya wakomori Ritsi kwe majulu ngerelo kalozinji ye makatiri sambo yinu ngabo makandida ikawa wasa wajiprepare wajewenda armazehele wasa walisonye samvua zamali raha jaka hata waji annonce officiellement ukangwa endao shawa sangwa onazerewa haukao ndo watsambaze opposition yinu msidiwa zoka ye front baha ngabo yambao front election da inema na nyasi razida edunga na wema skitifu ya hangwa Komori watoshinde identifio wandu wanu do kayari kabanu riwono wandu wakaharme yezi ya azali 1 rikana mrubani yadu amba president de l'île nande mana nyasi elbaki hendata kawana nazali hasibabu ndu shambao hutoma Ngaridjo ka heni mru harmensi ya Comores heli rakansila heni manadamu ikawo kajadu ngaira isine ze fikra za hea loban baho winje usote wa uhazimu rijarende hata wandu kama fonctionnaire watolwa mbahari kwa tu himilia fikra ya raisulo yao si uona banu ni wakati walo raisi ya la mahala jao wandu baze biro wandu pia umena se watu hazini heni mrutu jondo aeroporo ye mruo ngene tentative yo kangu jotolo hazini zanongo zo pia zo fanyishia kasina mananyasa marazida rawo ne heli akabanu yakaura mahiyo ikao nusu ya hatutimambia ni vano mzile jezo leo tamba mengoni mwe erreur ye opposition wafanya bahibo ye front do henda warenge secrétaire général wahe front wardi warenge porte parole wahe front wawe hensi wandu wa mjimzima zila kazirenda balamsa mhuzwe front kamjaka unelewa sika umambia nuka zainu ye plasi zainu ya kanzanikiwa uharuma ye service de renseignement Comores yonde ya recrute Mzimba ade ya recrute emananyasi razida
na mananyasi mzima ulo harma réseaux lunudi go fanya diversion banu na mje mtije fanya na chantage banu no ramahiyo no mbangwade yao haukayeka kamtu amin zelongwe mananyanyi zainu ya mwambiani Hukaya Hamba ya de hela nzao yafungwa hela nzao yafungulwe hela nzao yakeno mshara zuime ngo mirandar no doda azali yemnyesa yenda tamsedi ambazi fanye bayonde hazi yo namna ya renseignement namna yofanya hazi ya renseignement ya Comores ilukaba la mdungu jinwa ngujinetwaye ikebala ngujilave kebala kati mru azali simambianu kaze ngo izo kati credible haukaba numru wa siasa yena jirma yokana mbaba hanu hazingara uwandwendo washindani na azalo wenji na mdambe mabavu ya hawa joka ushinda warambe banu kangona mabavu ndo awani na mtsorambie makandida wa hima leo ndo awane na azali mwaze ba wandu wajo waziha wandu walona mabavu ya metrize wandu walona mijirara ngwajo ravoti wa hunde kojo ambaye nsi wandu atatojulwa mwali watojulwa nzuani waravoti rijwao ze pourcentage wa hunda ibanu mana mkomori Gotojo kubaluko wandu wao bala kwedi ngo unamaliza hao ngondo wala tseko msabari ngo ajoka ushindwa ngabweka woja banu halavani haukangwa joko wakataheze voti wodo wakatoka washinde wale memi wango na wajo wako rompewa ni kwa mapesa lissiwa armaze voti no wahalalishe ndongo ze deuxième tour wajiralie pia no la candidat au pouvoir il y a bambange na rwenji wa mimili aboze pourcentage ajo ndo deuxième tour ngazi hakikisho kaende akani kamdoa zokolondu 1% na 2% anyiso lambe milwana ndwenji sharanzor mambienu kamzimba horejei ilatsinde bora ya opposition zenongozi na tami mitparoza mbaka ebanu kabatsi mrufikiri mruja Mzimba yakaye na sibani ya tsoro komsar mwesente yenda yala lazinda zilafanya yenda hataja 2016 ya jarame no wananya 2019 wenda wafanya masakri la zalia hea wotsambali yane halina msediye habe shom Muhammad Ali Swalihi ndaka directeur de campagne akahulende byohula hata na balaka urengebe shazadi ikabatsi mru ya jelezema na msediye ya kama madu leo inuba tsoyezi azali atso kakakarma yezi zila pia wa prepare yabole woyinu ngani mhakikishoni banuka harmaze information za hanguni wanaonizo ikawa zontu zamba handani shati zamba hali ngamu mnavilioni na Hukaya Mzimba huo na kiki ngwafanyo hazi wona azali na mengoni mwandu wa warumi yao de mana nyasira zida wawa hata wallahi wa billahi wa rasuli neze miguzo mfukare zote ngongo mambani jao izo nongo za kanti za hisa bahime ngoni mwezenongo hizo zinsikitishao gabo wandu wa wanambana wenda hata wakati waje wanjie wanarongo hafaida nafsia Hukaya Mzimba na kikiwa wasangono tajiri wa hao sheshiri tabishao nda walaika Ngaridjo wao kaya isho mru ya rumbia haukasi tsuandu wa ukari de maliza serikali ritajirishie shanganzo mru ya kubalatu zonga na hahe hokale wenu kamarloji kabati makili ya wendo yu Ngaridjo wenseheli liyo ikenge ndo ya rengwa irondo abesheyo irondo adaho la corruption wanrado paro hafami no paro wenda wela la iho ha sejuru no lissiwa no siwa ili wadono sizo afikira zoka usaze mbingu la wallahi zanongo izonga zone so haya nezono ngori zijuwao banunga simanga banu sho wandu watsingofanya haziona aniho wameleshe yawoni waondo watsingorudise nawe para si publie mafoto yabo yo prison hatanga bandu washangaya wandu wo prison washangaya wanipara wanera message watsata watparokana ye messenger ya hangu wako nanzishambe ngojoka rituma bai mafoto alalanda silando ngwe kaora hakabatsi mrujuo donc bana ba hatparo zamba banukanga bandu wazali wana waazali warongo armazerezo zinu wana waongo anikiwao ngabata wa miao biyezo sa Comores na ndami safara no fanyana rongo walo hun na walo Comores na wa paranawe nusikuwe shindana vala fulani karja fanywa jao banukarno joka jao yangani wakubaluka wende harumayezi wonde mbahindu zenongo izwara ambao tsandwa jina dao wa basi zenongo zinu na mjoka lo malambe hao rangunyi wanro mata wandu washe mondome lazwa kamarloji hafami ni Mzimba owandu watsingo mweleshe yani no wamhalao nezitanda wao ndo watsingo ripara werambia malizwe kata mafoto karja msisani shaindongo iliondo kamri ndo sisa foto ngujojulwa yemrikaundo ya kaya hale shambro yatijojato lo hazini Haukaizo nongo kauzo numero tewa hini mdugu jo shambro afanyo hazi yemanari tsojo sisa mahala fulani makansi nembendu mlao loke serveru jokabu ngujojulo kaende lehe shaulashila ya tsemba hazi
shangara nzori mwambienu kangaziri sawo Hukaya le dahola Mzimba ye loteli ya Mzimba ironde hando kuijera ngwabaha ngamparowo yiho magarika tsulawa miwonano ya wandru wahe wambada ula haki ngamodome kansi home twalia Mzimbe fanya envelope ngabwani kwa watazikume ngabwani kwao na wili ngabwa prometo milioni no harikeba la Mzimba ngwanza waramene hata okwa tujuzi sapuru kwa yazifanyole na zintsilizo mwaka Hamba jana bumaka uzungula halmwe mabavu bala mfikirari joka Hufa rijerika karika haira Mwechelezize yekamtsona haya zumaka biromi jini Hamba na mrambi ye programu mlonio na mrambi ye nyuandu matsushindata mabavu mtsonayo mwenda haruma votili juawe ze pourcentage mahundaru maze voti za 2019 neza 2016 yeza 2019 rambazibwa shana Ritsi Hambe 2016 na mrambi ye nyuandu atama depute mijini na mabavu matsushindo ya towa ike harilewo yinu haruma mriasa ya renga pia yakana mabihoma ilialo na mabihoma ane hata maradaru ike haringa mkubaluka kolingano ndo haruma voti relaxa wakati rajotwali ya namna yomtowa mrudi mje mkensi mrejeze lingoni rudi rudambagala nzoda ula hakibari wa 2024 no Comores no jwa hende hali no wana wale utsijao ebenge tijani mla umweni wana nusu ya hangu wana ama mzijuao ukayanga mzijuao ndro ukayake na ukiri rifanyele mêmes erreurs izonga tsimenda radire pete zila erreurs zila wizo na mabenga bo garanti na mambeka batsi garanti azaline Comores ngamjwa wandu waende sawa na nyinyi mambanga madoma kandidani onsi pia ngamjwa we mndu mrinditsoni ni wandu ambasadori mfaransa nyonsi pia yaka wende unjua ya mwinfluenceri na mwende mtsende na mfanya msifanye anide mjoka henda nina zalima mboni ngamfanya ndazi ni wandu razilwa mahamitsa nuratsushino fanya tamanda moroni na bo mamba ninde mdone Comores heni ndorongo ayafungwa henu rongo tsufungwa wonge azali izonongwe ka kartuza bakomsa irazidango jojo da azali mfano hadisi wa Comores watsohelewa ikemana ni homra jina mdaja na tolo hazini wasaya dezi wafungwa wasaya fanya lisensielwa ikengo jojoja ude azali botasi bwajiri problem Comores Telecom zamaliza hibwa shehaninge yabo ngo denonse ndongo zifanya bonsiju watu palo njarme domenio zabari wavumbu wango hupiole sutula ula Comores Telecom bali banu hofungwa banu ngabo wafungwa hata wafungulwa banu ze chantage zonga zifanywawo shari jahar mwambana yabo ze diversion zo kazisa abonga manzoni mweleze nukaya garanzori mabieni nganguni wanawashe wandu azaze mrengwao mwenda Comores wandu watsingomlalikani Comores yabonga mjo huswamihi bawo wandu wayihwe kawo do wareraze information ambesenga mjodo tundarangulewo ekanga manzo mrambi yesindo ananyani ngasibani ngarjoboshe ana singari mboshirani marahaba sheka mkansukanga mkonso hadi almuradu wandu maonao mrambi yao ngale mshukuri yao ni yababa haibakisheka Mzimba ngondo atoe personnel ya hao pia uwarebo nzoje wananyumeni shajo kao wana wa Comores dotokati na gamila mbandongo amjon swamini wa Comores sina ujwa Hamba bawa yode mbandongo nzima shanga wanikawe garanti Hukaya wandu wenjiri waonao wandu washe wambada ula hakirana na wandu aume nusu ya hao wahimili ya Mzimba nelebe ya wanzwenda armaze voti wandu wala yesieji ya kansa baha ya hekuje ya Mzimba no wandu ya warenga dingoni wao ngwenda ukamar lodge hatangabwani kwa usejuri wa mfami wenda webaki ngabwa atama politise mahu wao ngwatsingola leo ngasina mezi wandu wa mhalao nezitanda no wameleshe yaoni no wao mona wema sihumjaone mtsana mla wao wandu wao ngwatsingoramba wao hate mafoto arambio kemanacho jomwa bani masisa hauramwe rani mafoto majawa asisa dokanga rjo julhani habonga rjo tolomba shibarwani na singara nzori kebanu ekamtsona haya ayabondo banu mraro voti domrendani kwa sejuru ya kamarloji no ili mrajamba ukala ya dunga mruflani ya masakre ndongo kamtsojo kabwa Comores Samuel okayondongo nziro ebenge yabo abondo bana kanzani mambienu ke kako linga manzori wanenezi barambi lwaritoze fikira mengani mnikoni fikira nzima ye fikira ndo urumi ya ondo adingoni wa Yusufu Muhammad bwana no ili bwasike voti 2024 ye ondo adingoni wongo anzoke ndahu ngarifanyo ondo adingoni shake no jobu derikensi jau komsa nime proposition yangu da yini nima kandida mwambanga nima opoza wazali ye kako linga manzori wane siasa ya kweli rito wazali bumamba ukayangani na mali heni mru ya watso joko kansini wa 5 millions za caution watinema pesa joko nda armaze kampani
Yema na mtsojara kantira atsanganyi habo kwa mabangwe pianga mjoko ya jazana adamu. Ze bureau de vote mjoko be handwende wa mvoting. Simambia nukale jeishi ilola ambani wangu wa siasa lirudi juzi hume dimsedie hatsoza mbawai. Ngwa o 3000 yotinde aende dele jeishi pia la Comores mbawa pia za majeishi ngwa o 3000 na mdengeze malizani hizo. Mkentiri jipange rizieze voti zazali. Beka rizieze voti zazali ya bondo bano azali ya roha. Yonde pwa mimi ni propose na msorengaze malizahanyu hizo registructure yeheli manzo mhule wandu wanje mabangweni wa mdemeni mahotsi wanje mabiro wa mtineni vote bita na msorengari tsangani heritwalie mabavayo pia rizieze voti sinde masakri la yahoa na mafichi wandu haidi wanje abiro wa jusaindinize voti zalisa na msorengabo koba la bobe wa makarto mijini yende yehansiwa ngeba joja baravoti mrenge bailo jeishi na ongo washashane miji ya hatu beke miji ya Komori pia rimobilize za koli rijuha le jeshi kana ushindo nje miji ya ngazija pia ye juze hojerema swa omara na ritambazeze voti na mtambazeze voti baunde nongo ya nziwao ya waza likajenda ngani na mapesa ngamisurukanga mjoju sandwa njo mijini ngani na magari mjoka uyato wayafanye kampani ya boho marenge malijizo mwende mwashindwane bani hani mjemdori mweri parama banari daibari shindwa mreje ibingoni zaidi rahani orareje 2019 na ritotsambaza ze voti yani kapvatsi voti yabo Hamba kapvatsi voti sindo karili kensi azalare ngo wahe bo kwengu jojo panga binge makandida maili Mzimba yende yashindane naye ya hunde Hamba kapvatsi voti do twala namna yotsambaza ze voti yonde zonongo joshinda zali yabo ekari tsambaza ze voti yabo zonongo zisa na botsukari zisambazo siku dzimele yake nsaja pange kaina wakatazala jora swala la voti ya mijipia ngaribareo kapvatsi voti gani na mapesa gani oshinda malimatoa majani iheli mjoko alimante wadonjo mijini wavuro msi wani kwao ze maji wababajo kautolwa yonde heli msingo jofanye kampani yo halmwe sansi yo blokoka kapvatsi voti yabo wendo kabunjilo la azali nsujini ngalitsambazi wao wendo kabunjilo la azali milembeni litsambaziwa wendo kabunjilo la azali hansambu litsambaziwa heli mrujora fikira voti ya dungwa mbio yabo basi yabo sena ngondizo yemi wake wandru special wa bloku pemenje le jeishi la frontewa yabo ze voti zihisa yabo Union Européenne na communauté internationale na Union Africaine ngwa joju saleji yabo ndo bahanu joshinda azali shekanga manzoma bedongo zindraji zo karito fikira zindraji ze fikireza hani zo fikira madoma halali shazali haukezo zifanya 2019 na sikari sita ya razalende ya renge rijerido wana mbwana ya rekuru yokanga ndora mshitaki zo mfanya mwasulinda narambe karja kubali ekamjaza bajana mwandinda banuko lirikawe njira nyezi mngajala msamjitsambaza yawejo kashina nazalile wazalinde utende haukandu kafikira nzima ngewandu ajambe ndora shida namu sha enyi wandu nyotsi pia matsambaliana hatatsasi rajaba wado wasa wajomu sizoni wajito wawarenganzia ya hao ngamondo mashida namu ndende kwandu kankonyo nzima washida namu kamtsinkonyo nzima yefikirangi nzima miyo nde fikira njibwana amu mwamba ntowe fikira njemishi yefikira hangunda yinu na mjuhe bekari masakre za voti zazali ritamsajaja Owadona zemali wajipanga wanzo wende wakubaluka kweli ngwanzo wato wazali bahenzi ya tivoti haukaza lingu jorenga neimana rambazinu ngarjoka ngabwabe wana zali owandu wao kwa nakubali shekari kubaluka kweli ngamanzo mwane nazali na mdengeze mali za hani ze 5 million de ze 5 million za heni mruwanzo atoe caution kojo ambayo mwanzo mfanye kampani mwetsanganyabo mobilize miji harumwe sasi uyo mwanzo mobilizar mwaze emabango haini wakati wajondo anzabu wafanya wabunjilo lazali zenzi ya zibalwa ye miji yo wake majeni wajouja fronte wazimane miji wandu watsambaze mabunjilio ya wenso makarto wajo kanzabe ho mijini hakweleka mtoaze mali ye mirilo harume mabavu pianga sisi wao kaba maluja ya mawe benga ndungwa joji paralizaba ko mijini yabo esa hiyo rishinda azali sindelo kaze votazire wao wakemriende ya tante abengu njwarenge karto ya fuma uandwa jina rambi yobo ya kakarjadze ya damu na Ritsi alisa Kabula ya nsu 4 benga mzambora ngwaba haleje shilo yo 3000 kwa na ushinda hatangabo mijwa tojo shindo henda yabo wakati yo zenongozi sabatike mahala bavu bajorwa voti hawaza Hamba hundu
ho mahala pia na hutoka sawa vanu hatu wa hambweka mbango arao badi ya wabamba watsojojo propare wandi wa minyeza hambu haukaba nusengala nzori temtsaga jari minye shaizo zofanyishia hafikra hawana adamu wapangwa hamadi iheli manzo mpango wa nadamu neze fikra za hani neze mali za hani masisonzi ya nuwadi wambe ndani ashe msende mfanye contraire pashkaza liuo mkawa rukumena ya hamshindini hamambia na tado mtore ya nate mtsesheani hatu wakaulila no hako ironize yekamtsona haya leo nyuze ngo hizo kamtsingodiwa za jana na leo hizo lizo mazo mrifanyile la memshozi nono ye solution sindai miyondara legitima zali na Ngaridjo kana morjeri mtsimbuliene kaze ndo jayabo shawo kweli bo mabanganyi na mali ena mzito ni wandu makauzi ya mabunjilo ha 200 makamba kamtujo fando ngo baka mtina 100 zota mafura zenongo izo pia si wandu razingaraze apeli hun ngamwesheleo hamaleo wandu wawe heli wakaulila bakwati na mwaye bunjilio atushindo fanya ta mobilisation ngeka batulo nankiluka wandu anabo wandu ngwa jokwa to mala honije wandu anungwa jokoto lomi jinije yeze mali zinungwa lao nizoje na zinda wala watsora mbaja na jana halafu kabatsimbulo nankili afikirizo shangari kubaloko likweli ikwandwa ole wainu watso klake dwa jau beringa mwamboka ya mtume ujwa usisawa hai mruhende ngabwandu atawari ironizo hadi warifanywa madharawe hadi wandu alobanu ikenga la hakabo mkansu kabo ndizo kweli gamdunga uzenongo hizo mwende hari mavoti kaunga mjwa ukezo sazi preparewa ngabwandu wabe habani nazali yewe mkomori mru wa mafiti hakikanga mdomo abwe mabango yanyu mbule kikiaje ni wakomori kweli nzuani zenongo zonda sambi ngandala hakikanga joko kana morizi wone mbule kikiaje mtsambi afanye bunjilio na ninga mchoba ne mananyu atilo no yo nongwe kaunge bidomo elewe yenyi niwa maopoza mabanga mwanao nazali hakika Mwenyezi Mungu ngani naye yefaswa hani wandu wa daula hakirobana yoka kweli Ngaridjo nde harumambio sina kiki gamrendo na hii ngamdiwa zawe zari hunda ngamfanyona hii banu siti maguruweti ngamjuwao kaya haina mru ya halalisha ya mbanga ndo harumaze voti zazali uwo mrondo ya kosio nazali shekari kana zofanya mahamitsa nurjo karonesa yabo borajarajo kabanga wandu alona maliwazieha rijo kanga wandu alona mabavu watso ya jusa rijo kanga wandu alona mijiwada aza lewo inuna ya juse hafanya nzima do tsambaza ze voti shake na ukilile wenu kweli nywa na madaula haki rauna wananya suwari ndo zire watabalo ekina fundu watu sidi walo banizo hotsola la harma ze prizo za moroni walo atawatawa walo wananya suwalo zire we avi raone mhu watu wadani mahamudu ya rohorata yekalisoraka huiona waotsi wandu wenji shawandu wajuao lewe ino anro kweli ngwajwa mabanu kangoma opoza banu kweli Komori karnako paroka wakati wana haya halafu wake kweli ngabwana zijana banu wanroka na mafoto Hamba waulaya sambina fungula sambinge ndabile watari halalisho voti salaminge ndabile watari halalisho voti yepopo shangenda yoana nyasi wasangonda yowolwa wahafa zeba pale zejao ike kweli ngamkubaluka zalinge rais bahingana ndo haruma voti kamsono kabo msamkubalishi la sharia shazali rendaru mavoti yabo mkubale sharia shazali ukange raisi ngujojo ruma mandambili yenye ngurobanu ngala hakabanu ngasi wandrindi ani mimi minchishidane lewa ebanu voti wa imrura ina mrindi voti ebanu mana wabwe daula hakiri sidabo yakaka sina daula soya haki nge daula yonge jojo kaya haki leo banu zanongo Idrisa mboma katibanu ulangena hakari jubuza ukangu juo gujori jambiza banu haukanga bwanada mwanju watswele wezo wa wanao yoke kiri itokasha ndushinungisho sha ubojioni tsofanya mo maji ujambe ha baraka stisha ungisho shilu izonongo ndi kamdansi ni wanama daula hakira kahunu renda beunata nusiatu na sarloba nutso janga iswandi nini mrati to jale wajaha ula fikra hamruama fitukaya kweli wala narme bado joshinda zali yekaha shindi Ngaridjo Hukaya wala harishindi yezo karjanza 2019 yezabadili handazi vanu mrukana mhono wo wana yambale jeshi ngilo nkodeni yekare ndengwa joshinda afanye jamali de jeshi lola zali hakukate colonel lilo bana ulatsimbi abidake colonel hakukaka jaha gendarme mudingo no mwa colonel yaula hasomadahu yezemba nasi jo hujaza husu colonel harumansi afanye ndazi wana wazali yawe hansi mjua ukemana akaunome mwanahe Kabula ngujokanga zija hondo ujokanza baketiso shanzu wani hongene garanti dokukamtsushinda tanyinyi matsojeleza
imanare gafatihu ya mnikaza nongopi atamba so war male bavu zilangene Zoyaka nsa jafanye hakukange nwana hewa confiance nada oyaza andani sonongo zopia kamtushindo lewa inamna azalia monteo shangani banu ngamkubaluka kweli kiki lewe inunge mruemawa ni nazali harma voti halafuridi waze sambi zo kiki ya mrenda no wana nyasi ya warenda zile opiamo prison nezembana raka Hamba pioka yekuandru anuasi banunga mdindondi anu manadamu yejua Hufa avant banunga jojo ambari ndo dawla hakikikia fere dawla hakiye jaja ngeyabo ngamjoka humliba jahu duniani zo mambanga jodiba na inge hongu tembe hata longa mabonge ndasi ikelo kikiko likweli ngondo kamarloji ye kansi hena Mzimba na wandu wa maopoza rakasi no banda la mangala nzoda wala haki we hadisi we wone hajau ni wandu wafanyo haziho kamchona zanongozo kezo nongoziri sawo halafu abo ngamando arma voti ala hakikondo andu manzo mamegardo arma voti kala andu makredible ebane banani wana ama dawla hakira ka Faransa banurenda mbiyo mtsoshilo bwe matsoma unezo ndi kamransi bazindongozo ne so haya mime solution yangu ndaino kako lingwambo kweli na warengeze mali zao ndo atoze caution na warenganzo asisandu mondiali maudu wawavoti rimeri tsambaze miji na kapvatsi voti shamtsire ngembe harma vota zalenda renge yenusu wanikwe mapesa nusu wajo para warambursewa wambilokana mdaza hamade zabira 2019 si haki wanunga mfanyona hii zinsinongo zintsitwabia zenongo nywana wa Comores mahimila zenongo zinumzifanya o Anuana adamu yemana mratso na yatso amapuzo usode haya. Hokale wenuko liko linga maboka boka solution kati voti sinando na nide mwambaza litira isi. Mwambaza li dictateur. Yewe ya utolo Henry. Ye kamjamba manzori fanya jamali. Yo wadu ya mungu atolo Henry. Mambo la atolo voti juzi. Enga mjoheli atolo voti le jeshi likandwindi. Yabo na mkensi mjipangira ngubangu kanamba mhono wani yange wandu wamba na rende. Ya riski mrengao mwende halma vote kamshida mjoka ufanya dazi. Uko wandu wahimila azali. Wajoka ushindana na yewa wandu wa azali. Rimambia ni banu. Wandu wandu wajonda deuxième tour. Yabo kabatiba yabo hari yabo. Yabo azali ngule leso. Na msona bia nyinyi. Ya mrumso mtuhu mwakida ula haki. Mlosui Hukaya. Ye kahede kandida mjonda deuxième tour. Na msona bia. Na mzambe leo ba mwinyi Hamba nongo banu mamba balangurendo na hiyo latindasi mrenda bwata mshinda na mto wange mbali wekanga mumriyabidende deuxième tour nga misurukange bohari Mzimba risali joko la katindasi olaza aliyapula jajue je ekanga bomdondo deuxième tour wabo uo Mzimba konde apangwa de ulo na mali de ulo na ndu wakorompi ya sayandisa ye walaruye Hamba kiki asmani sadi wala wana wanji ano hata wao pia na wao ngamjomwambiani nyinyi wanyi ngamwele wao yemrada ula haki mjoka mtuendea shina nazalindo na mdambi Metro Mahamudu kana henda kwa katina zenchila langu elewa aminu kama Hamudu kana ujama lajihu Yusufu Muhammad bana wakati henda waondu wandu rajodo ambangasi na aminifu kangwa joshinda na nazali riwasili shekamwe do marenge wala wandu wamba wa azali mabehe haya yena mdungele dujala azali haumje mdambi yena mbehe mabe kamtrawa maransi mailewa zenongozi ndingohi Isoronda malababa na bando bani abidiru wanjie. Ibala jejana mwadori para wamba kamtushindo mobilize ba kamtina mali. Kamtushindo sama bale nbanga nzo projet, nganzo mali, nganzo wantu. Wanra ole oje wajoka ubuha, zemalile oje zatso buha. Ebenge kwezi amzioban, so kanzanje nwane semi meza hangu fikra, nimwambie nukanga midingoni, meze fikra zahe mashababi wanaama, warumiawe fikira afundi sufuha libana. Ndudini mnadhirie niba Hukaya. Ngaridjo kana muwanono. Shekabala ni wandu wahe ye front commun. Mkaufikiru kangaridjo Hufa Kabula. Ritsi wasulibaha njabandra jara Mwechelezize. Izo maramba janani zo mfanyo leo. Nizo makaurema mwenye baraka ne jamandayo kaila tinde solution. Na yondo fikira amando majama yankulia. Usiku wa mabandrabo kohomomoha. Wa uhura wa mabandrabo kohomomoha. Izo yamba bdumhaji mjomba hangu. Sasiri wasili. Ye vera jinu yamba ukanga wandu wenji wa jovenu. Shawara nzori wa sible ndani. Mwenda ukamarloji. Msibandaye. Na mbenuhe. Barisari mrambuwani. Rowandu wambonga wa mzate mweze rumbi. Rawala wamba mashababi wa daula haki. Rawanu wandu wa huwa kabala. Uwendo iwenu siku ngone hao. Ngone hao ngari mwabiyaoni. Nonsi pia. Wandu warumilwa unifakri wa mgadabi. Wambwa ma journalisti. No wado harumeze réseaux zinu. Ngari mjua oni.
wakatiri jo halisaze kampanyi karna ukana bezori mbenuweni nitso joji benu awani haukaze diskuru izo zoto jokodo jioneso sani msamandisa abahe mrusible wa hakude de mana wa shababi mwada ula hakudo Faransa yafanywaze diversion si hae ya nzoka ansi si ha ya rema mrada ula haki ya rema yemrwa siasa wamboze kweli ya rema nyonsi pia ngarjo humonani hata ma journalist ngarjo humonani gabwa joba ulileze fikira zinu pia na nimsamali samdenge makandida banu mwabaharanga matutu wao mewasisabonsi yefalikine kendiyo mtishanjedira yeheli masamarenga ngubani mwambaka mtu wao nasura njema na mzingare mtire jeyi nyonsi pia heni mruendo kamarloji na mjokari sarini kwa noa na nyani waloyo walomo prison heli watingorenge mafoto werere yonde heli raksoro ya hani ye mana hulara hamba hunurito hamba hunoa na nyaswa wari konfiyokaya jomkini hamwe totaja uri julo kasido anrafanya hazi harumatichamba batima yamba omweli tijindi ni manabe seze batima zao de masiwa donc wandro do sélectionner hali wefanya hazi yaweka tijati ta foto ban la lawa tijarma batima mwali haunzuan hau tijima ora tijindi ni mana kama lojari wofanya zeli yabunge jotsongezo wandwa wendewe identifier lo atolomba sutu na siraka sina zenchida zemileme shao yode mana tsomo nesangizo ngo pia ramambiani shangari mambanu kanga mjuli hani hao na nyinga mripao shewu Hukaya banu fukara ko pamila yotitwa bia but no wendo wambilo kangwa joni kwa mapesa baja ubajao izo twabiendi jana na leo ebenge kwezinga mzio banu na utaso amahekati kamle lijeru nani harumamada za satena wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.